Loas puluh minute lau te nei le tu las follow. Pa pe fianga ma musika si fe floi mo tato le nei tai au. Tau de las follow le wa tato mo di follow le fa malanga le o tato mo tai si de langi. Wa fa mai atu la unanga mo tu fo ya le sunga le tawi meni mal proclaim mal wol tai mo nei va yaso. Ya me se follow tu le nei tai au pe ona tatala lo ia tato fa salonga le nei tai au fo. Ya ia le fa tai le tua. Ia mo le nei fo tai au le tato wo lia. Mo le tele nga fa malo mo nga fa te le lava sunga la mo le tato proclaim nei va yaso atoa. Tali mal po kala merfifi mai to ngo fo ile ola tau tu mal nei vai yaso pe na ia ile nei tai ola as falaile ia mo na tolo so longa le mama ni nei tai au fo le lo fo mo le anga le o tatu tua malo tu nei tamam tina matua fa talo fati ate o tu asin sina nei tai au pe lava nai ma o mai tatu po kala me ia fifi fa talo fati ate o tu yo to fa mo to tiute o lo to nga lu ai ma futu mai fo to mo to malawa fa vo tapo inga pe on to fa ia ile aso mo le aso tu ma wa vi inga ile tua e ala ilana fa malolonga ia misi fo i tulanga pe ona ia yo tau tiu te manga luenga i tono ainga. Patala fatu la whenga luenga tofi ala tua sunga fa whengainga. Malor se fumoria leita au fau. Wale leita au manai ala utatu o lia. Fafte fo ile tua ile wawina pe on tau wala wina i tono fata faitaulanga pe ona ia ile leita au. Ia ba mai se fo ia o le tulanga le tawasuina le puwai o leola i te tonu o tovine SS a walaba le tua malonu fingalo. Lolo tatu watunu fa penala mafuta pa le tebel tai fa talo fati ya tau malor se fomoria malo fo lang mama. Ta fa fier kele pelo e mawo mal tau le sa mamal pa kala fifi amal le tai fa talo fati ya tau u malava malo lava le mafuta mai. As falai le la subabol ne foi masina lona lima. Lewo tatu ia ia lele. Taile tu ala fa malo longa fa taile tu ala puipinga balan tau singa. Lolo tatu watunu o fianga i tu te manga luenga ile aso mele aso. Ole tatu fa fitai ile tua. Wana le se no ia ia te tatu ole mfan fa ton wina. O tatu fo fanga mo tatu fa pokalame fa tatu oto. Ya be se foi nei fa na i fale aonga. Ia tu mau ale bi inga lo tatu matai si de langi. Tabalu atu tatu watunu ole tatu fa mastino nei taiao. Ya lam fan fa wina tatu fa mastino versa fo de lo fo le tua. Ya bo wala bono fo ilin faina et swadvali. Pai sa savali la tou ia i le paka pe swadvali au ta follow fale. Ya fa ilo fa malestino ya ole so wolin faina fa wa tatu exercise nei taiao. Da penal tatu free market mo fa fonga bel tatu watulu. Termina telefon tatu leina wal tatu free market. Patalo fatu i tatu ainga lo mafuta mai Samoa mai se ia ila tolo ngalu i Samoa patasi mal tatu pokala mal tasi olo tesi mal tasi nei taiao. Ya fa mai ale leila i ngalu nga mal va yaso. Ava pelena ilona solonga le leima manuia ia ngalu nga mal aso fua se pa ia mai aso nafi tauna fa tini le lei au ngalu nga mole nei va yaso falongango fa mai boile tu so sa mai. Awali fa ngai ngalu nga ole nei yas falaile. Tebele wati le tolu se forma le valu minute talo le tula suma dasi.
fight. Feel se makai, wa o le iwi. Bele wajele o tau luas fultasi minutan talo le tulas matasi. Ya, leo tatu leina mol tatu free market le tayao tatu watino. Tolu fit tasilima tolu fit tasilima iva tolu tatu telefoni leo vono toai mol tatu free market le tayao ya ola lo no tapina mayai au no tatu leina mol malo tatu watino pe mai enda tatu falinga nei. Radio Samoa. Taslima iva tolu. Ama. Tausa ili se samo lo ainga. Po tausa ili sa masini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Au kilani, wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's MZ i o tahohu. Le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa liin, tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e i o oi mea lofa ma sulvania, e mawa o ma ile no fuanga i tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia. Le VS Dental. O mo mieni ni fufapia mama papa. Awa loa e tino fuai. E athe valu se lawi wa ima le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fapitoa. Veni mai loa le VS Dental i le o lua lua. O no. O. O lua lua. O no. O. Tato leina leo talatu. Tolu fitu tasilima tolu fitu. Tasi lima iwa tolu tatu telefoni mo tatu free market nei jayao. Tatu ulo en faunti no mai mo malo tatu tino o. Tatu leina wa yai talova. Malo soifua la tia. Malo se man nei jayao talova. Ya, sano mai mo tatu free market. O le market o loe fi fata watu o le i tonga. E ongo anga. Ia numela o telefoni e whafsotai mai ai. O le ono whanua, lua, tolu lua, walu ono fitu. O pale nunga telefoni. Tu sautasi ta telefoni? Ia, o le ono whanua, lua, tolu lua, walu ono fitu. Ia, lei, maua lei, whaftai, Manuel Taiao. Whaftai lawa tia. Ia, se fo, ia. I know you have another woman. Abano pel tato leina lo abano atu tato free market. You think it's too much, but it's much as that. I know you have another woman. Don't slip your face. Don't mess with my too.
Tali tātou leina se mal whatalo whainisio tātou paanga. Lunga tātou Facebook, lau mafutu balto telefo ila tau whatalo whatu le mamalo tātou watunu. Watalo whatu angal mana Naomi longo va Asiata. Le whatu sima inai Samoa. Ia whatalo whatu whai Telesia Tawati. Malo whaptai le whatu sima inai sini Ausitalia. Sinapi whaui whatalo whatu. Whaptai mafutu wai nunga tātou tautua. Whatalo whatu whai tala tāpai. Ia malo whaptai mafutu mai. Tali tātou telefoni. Avonol tātou leina mo tātou whiri maketi nei tai au. Don't mess to my tutu. Se mai tātou walau talofa. Talofa lau whionga kia. Malo se whamonia whiri maketi sauno mai. O lau trailer e waku lunga wepo e se si mga umia e haya. Whaonga e si fie mea fale bohangi me fie. Ia ole e vini meli ngu mela le ole o lua kasi o valu kusa o valu se lau kasi lua I valima ole o lua kasi o valu se lau kasi lua I valima ia male queen size bed queen size bed ia whaka waku aise se mga awai ia vini meli ngu mela ngale ka waku lunga le la fasalonga que tia mole la ve la sunga Bawa. Ya le faftai. Ya le faftai mo rio taiau. Ta pena foi lo so. Ya, se foi. Pa se foi. Sauri stato valau talofa. Se foi Maria Tia. Malo sai badung talaina sauno wai. Orau. Ya, sauno bai. Talofa. Talofa kia. Ya, sauno wai. Le la eta e avoi. O la u fili maketi au no foi me rua. Ia male TV. E fialu le tom se la u fa mole. Ia. O le numera e vidi mai o le lua fitu lua varu o va fitu. O tala le toile vala au fa mole kia. Tu sa tasil valau tamba a telefoni. Lua fitu lua varu o va fitu. Ia, mo le faftai. Ia, Maria lo vaso. Appena foi. Abra per dato free marketti, tos fu lima bonita talo tu la sumatas. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Well, I got a great shoe, and I left it behind. You think you're gonna keep me fresh, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. What you think is too much, but it's my test time. I know you have another one man. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to
true, and I left it behind. Tali stato vala le jaya nunga tato filima geti se mai stato fa fianga le jaya au lo fato ai mona i ave tabale umala nunga le jele. Malo le nga lu ya to ave tabale fai mali o to sa. Se fonga mali le foi pesel jema abele fa fonga ba iai lewa yele statu vala nunga tatu fuli maketi talova. Alo de bo ya. Malo se fo pria. Ya ro ya la ki vile fi fa ka una le do sufa gisi. Como fiera va. Anga ka me ki lo karonga. E foi ma o mesisi. Mesisi le afa pele fenga le ka vale le trailer fenga ola ko tiliva. A single bed, king size, king single. Yeah, I was a go free, I'm white. I'm around some men of us for work for the yes for the work there. Oh, Manga, Limasera, Ulang of a common Limasera. I live a common pusa, and walk off the wonder. Yeah, it's a Mahawai. Yang ngabit mera yele all wo fikufa. Oh. Sorry. Otu mole tato sta male fa un mole ya e ba watu lo telefoni. Joy valu minuta talo le chula simultasi.
Talo fa tatu walau. A whirea ko lau lainga ki kia. Palo se fopori o ni tai au. Ai se fulu kai. Lanu kai ngofai ia ele ni ngofo lau. Ia langu black. Ia ave ma o se lau ni msfulu. Ia ia ma lau lu amba o le long msfulu. Mai fa ale o kiria mai ia lau telefoni. E fa ale o kiria mai lau telefoni nai mo tu mai fa bol. Ia mameo wa kiria mai. Ia, toi a mai ta loa. Ia ole loa le fa ka wa ko lau ai vanu foa. E pe ka ele ngi foa lau ia le la va ko se lau ni mesfulu. O ka ko coffee table e un sfulu. Ia ma o fa ngoka e lua o fa ngoka va amale. O fa malisi o fa ngoka o pu. Ia va ko ka ile mesfulu ka la. O telefoni le o lua fiku. Lua, fa, lima o, fa skai ki kia mo la vango. Alo va tai mari fa tai au. Ai o te ono sa I pea. Nei mo tolo jol ta te free market. Bueno atu mo le mano tanto wa tino. Ta o mafai. Te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai E tina le te leo tala a tangata Ai le mawhai talulo ua lofa Nau le te si la fia mea uma Aluia oe a soleanga O se uma le tau tai o le vasa A tonu lava e toi ai sei si fainga Se si la fia mea uma Aluia oe a soleanga O se uma le tau tai o le vasa A tonu lava e toi ai sei si fainga
nei fa fianga mo le tia ma pe ona yele nei tai ao. Leo te rua minuta talo le chulas maltas. Ya, mala tu fam tari fa imal tatu kalame o le tatu free market. Ile mamalo tatu wa tulula topo se fa popo vas folo las falaile. Dai bi basari fa pena fo tatu leida. Ole mamalo tatu wa tunu. Ai bola tu no bola tu abodo vala o yai. Babalo fa tiktere lava ile tatu free market. Tatu na fo ilama tatu yolo o afoi. Tatu yolo o wala mo tatu oloa ia na mai tatu telefoni papalo te diso tatu ai ngolo mafuto bai no tatu Facebook malo faftai ya Selina siosi mai Selina le pesia le na ma la mafuta masiana pa anga siana tautonga te mi fata masani italo fai malo a fo ngole ni taolas falaile patalo fati ya Pepe Johnson se foi lá o le taiao la gata foi le fa malo ati a Rachel lo mafuta bai lungo datu pa klame malo fa tele mafuta mai pa talo fa tu inisio tatu ainga ia wo pa anga o lo mafuta mai le nei foi vai ngole taiao ila to lo mafuta bai tolo fa finga luenga pa talo fa tu ma fa malo atu pa klame nei foi vai yaso savalia le o tatu ile masina lo no lima malo fo lau malo fa malo si malo sai pa talo fa ti a telesia tawati malo faftai le fat sibai sini Australia Ayo te ono sa ipea ya le babalo le tunu na fo fa fonga baile de yaso tono tatu atu sa boa faftai ma mai yo lai o lo kilia le fo tato wa poklame il nai samo le tasi ono tasi ono tesi famolo ma futo mal telefone tato just diva fa talo fa le dei ao ma campo io Italia o lepa Malaysia fa talo fa mai sini fa talo fa il fatto ya loto lo fati ante ulu manon malo malenga lo ma futo mai nai pen miwa tana Yohana fa talo fa le dei Yona fa talo fa allora si fa via le foi wa fai del lancio poi ma allora ngaru lui a Japana fatelo fatti a Japana va tele ma mai fatelo fatti fine a fine all'otto mai ngolo ba futto mai sambo ma già tu fallo lo ina ma tu ma lo lavoro sai se balta balwati le utato nu lava le chula se football tasi smart fa fonga tatu telefone ngala Britania tasi limoi tu amo In this update, police say charges may still be possible at a later date after wrapping up an investigation into who may have helped Tom Phillips. Kate Rickard reports. The 4-year search for the fugitive and his 3 children ended in a shootout last September where Phillips was killed by police. Police say current acceptable evidence isn't enough to file any charges, but they still believe Phillips was assisted by a small group of people at varying stages. They say they'll reassess if or when further information comes to light. The Trump administration's indirectly asked our government to join a coalition calling for the Strait of Hormuz to reopen. US embassies around the world have been asked to encourage governments to sign up to the group led by the American government. Deputy Prime Minister David Seymour says a brief discussion was held. They've been in contact, we're aware of it, but in terms of actually getting a proper briefing and having a proper meeting about this, we're not even close to that yet. Technical teams are working to resolve a widespread internet and coverage outage across the whole South Island and Lower North Island. One New Zealand has opened satellite access to more customers following an issue affecting some cell sites and internet, resulting in intermittent or no service. Some 2 degrees in Spark
customers are also impacted. One NZ apologises for the disruption and says eligible customers can stay connected using WhatsApp, calling, messaging and data through the satellite service. The outage was first noted by One NZ and 2 Degrees at 3 a.m. David Seymour remains confident that concerns with food safety in school lunches were teething issues. There were 21 food safety investigations from May 2024 to mid-November 2025, some related to metal contamination, glass in a meal or undercooked food. The Associate Education Minister says there were early issues, and by doing it this way, though, they're saving around $150 million of taxpayer money every year. If the Labour Party had done it our way for 5 years, they could have reduced the amount of debt that, ironically, these children at school will face when they graduate by $800 million. That's news. In sport, FIFA football president Gianni Infantino has addressed the World Governing Bodies Congress in Vancouver. Confirming straight away, for those who maybe want to say something else or want to write something else, that Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. Uncertainty had surrounded their involvement in the wake of the American-Israeli invasion. The country's 3 group games, including one against the All Whites, are in the United States. American President Donald Trump is backing Infantino. You know what? Let him play well. Johnny's fantastic. He's a friend of mine. He talked about it. I said, you do whatever you want. Former men's world tennis number 4, Kei Nishikori, will retire at the end of the year. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au po e peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Uso. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi a un show so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whāwau pēr tāru whapitoa nao le lima tāla tutongi pēr whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whēwe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani eina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ina o pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi I nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, mo whaasoponia so se vahenga New Zealand yo tātu lala, o lo awano fo yo tātu ofisa yo taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai sili ato na whaasawa ina au tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o valse lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa, maru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Eva mai pea I le radio kasi lima I wakolu a mo Au ngā tele sunga mo Tima ama a whai malanga lo le pe
fua tele nau nau. Mua mua ta milo milo e buli buli tau tau. Upe vai tasi ai faa e tole lau lau. Ai que fama kakasi, mai fama kai pepe.
fa'ili I akilanu sao ma au mai ai lango So my ine to my oil speaker. Ole master rap it is the shaki umatsaina. Ole alfa ile manoro tata masiva. DJ Gian to my oil fire figure. La bless so my ine to my oil speaker. Eva ne chamo le cola si piste shaki ole fa ile akilanu. Sound sao ma oh my ai no wo. Ole cola si piste shaki ole fa I akilanu sao ma au mai ai lango Son lima menit talo channel tula simal jasi nungal tau tua ma ulang si fokor video samboa jasi lima I betul ambo ma jatu proklam le fo jayao ya jatu nolo manuel jatu watulu ana nafi lena ufalongolongo tuat komiti fo ileo lo tapena inal jatu wa sisingafu mo fola ini so vai ngapi ona I jatu sabali sabali fo ie amafutanga fa tonga wa onga ie fi awai jatu sabali faili taiao yo ya mana ia la le bo titulo ato le na utau mau ato na fi isuir committee o le asovalu o le masinal nei le fa angata ai ia le resitalaina la le o maftanga fo ie ia mai o a onga ia o fala tonga o maftanga fi sava vali tale ile taiao o asola sa amata sa vali ilu mo le mamauta le malo inai ai o le tele o tausa pia tausanga le na umatu nei mal tele si tausanga ele mavai atu ele mamawatu sa tele fo ina o atua ma sa vali sa oitai o imurino ia mafatu langa ilo sa vali fo ia to tonu ole ia masava vali ilo la ia le hape ona iai ai ole no tau fala ngolonga pe o tu moto tina mena ia mena I tu pas o inala amata I savali la fa tu langa I savali ia na fa anga solo lola ia le tai o imolino ia ile asotonu ar singafu e no mawa tu ele tele ni fa tonga me se ia ni so a onga awai ai le na mawa tu komiti fa pea o le tele o tausanga e fato a lo lofia tua le tele o tonga ma le tele a onga wala talata ia o le me masangi a tatu samo o le me masani a tatu o tatu se ilonga wala talata fato a lo fo ila ia le wa anga I oe ia ai excuse le pisi al mana ia la le o tu mai la bandoa le o to fa longa tu mai la bandoa committee o le a to tu mai le so valu o le masina nei ia o to ia wa restaurante ia onga e mai se fa tonga ma tanga e fi awai ala tu ia awai ia fa ngo tatu savali e fai ile va vea fo ile al tale fa no fa ngo to ie ola ma fai ona fa tonu ni ia tatu savali e ma tatu ina le no fanga le i pasi fa solo to lo tatu savali ia ma fa solo dai o I molinu ile lo fanga o lo ia le mota fono ia masisina ile tanga vai masisi ele tato fo e po kala mena lo utau wa va longo tuai ai le fo la no fa longo tu ele restala ina stupe pa wal mer tu si lalo fa mau e restala fua e nei te fo wa anga ia tu ni si pe ia le fa ko lo se la we le skala le mafuka e yo le va ngana no fa longo po kala me on fa auto mai committee
ai ele mai ona maisi ai wai linga pe ona yai po la tulanga ia savali fu ia tamitia onga ia o se pokalame le singa fua ai pauna le vaenga le no to falonga twai atonu la fai ona pilot system ia nai pokalame le fata automata to singa fua la ngalu walu me le walu me Tebele wati semua lima minuto channel itu la se formal jasi. Afale tu la semua jasi ona tatu tali mai foi la ia le avatu tatu pokalame. Ole Leolilo mo tanto pe afale tu la semua jasi. Padalo fati Alice and Maki Teo. Alo fatu la fengal faltua, alo fatu Samoa, malo fatu ma fatu mai mal au nga ma tu tu Samau. Pe ona ile la tu tua ile Manhattan ina I Mount Roscoe. Ya va pe foi mal tu al tanto pekwi. Tatu falolo ina I Avondale. Patalo fatu di tatu paanga fatasi maya ia so fatasi. Ba ina Utah I Amerika fatalo fatu. Di siluki potasi fatalo fatu fatalo fatu mai. Le fatasi mai na mali antaua Nicolao li dua fatalo fatu mai ngol tatu tua. Fati meki fatalo fatu le vai ngaleso. Beda fo ia Simeon Suena. Malo fatalo fatu mai. Atalo batu le sala lombanga fa matala kolose malo lo sai malo fo tawa tai ba tango fiele surma de la nei taya ma le surma de la oi o sai mai tato le wo vai tu I mai le wo vai tu watangi mai tatua mo fa sol ato mai tatu telefoni le le va tu tatu so ma ka kiela manga le le wo I ka ko usa pe sabe no manga luenga dunga la tele se vai fa fianga mo au nga se bala ku ka fai le mo na si ku ka manangi as fala ile las mo wala le fai masino lon lima no for maya no for yo au tapa se fai ata sautala pe ai se algo na mafua anga ualai one fa pena uafa asusumu solo mai on utu uele fai mai aita uape au se pangota saloka uele ai o se tamasaninga aola o malielo loto uteo o atuilo ainga ualeva ona fa atali mai uafia va ai fo ila utoyaina na fai ole tone fai se tala noanga na oe ole tino le fanaunga ai muli ane uafa ai lo mai o a uole afa au oi se soia sunga o tele fai lo fai unga na ole tasima ua patatu ole toluangi lo au oi se soia sunga ele muli lava sa utunga wale lei foi le asiliona fa uma me asili sata mafuta fai fono le tonu inte ata mai tele ile fa ofisa ele lei fo ila unanu nanu au lau fa ailonga olo ola utikeli fa yaonga ai lilo imanatu osio wainga uapongi salo saulo tonga uava mai na yo tuangane ile fia o mai ya au a ola uto ina uafai ana fika po au me ana vatu au le ole upunai lo uneilo to esilile lo fanelo opolinga ai mawile ala Maya au ai se e fangu masima ai se soia sunga o telefa e lo fai unga na ole tasima pau ai lua patatu ole toluangi lo au ai se soia sunga ele muli lava sa utunga wale lei foi le asiliona fa uma me asili sata mafuta fa peva velava me fa apene ai ono sa ia o me lava e tutubu ile tato la lo lankine mumu falo singa mumu falo le talinga se io o ile aso o lo iva masina tausa o lo ai se soia sunga o te le fai lo fai unga na ole tasima pau ai lua patatu o le toluangi lo au oi se soia sunga ele muli lava sa utunga wale lei foi le asiliona fa uma me asili sa kama food oi se soia sunga o te
whakatū o le toru angi loa oi se soia sunga wale leifo i le asili ona wha uma me asili sata maputa O le kawashoa o lau kamufani inisiua e tautua mo oe ma e pele ya te oe. O la mātau au aunanga ua iai a li matamaitai ua uma o nā o tauina e ngā lulue whaatasi ma so o tau au ma oe ma lau ainga ma so o se whaala putoputonga. Mātau te fitosoani e whautua ina oe ma lau whiliwhilinga te tau i teimi o whaafi tauli. Au aunanga e whaatuatua ina mo oe ma lau ainga i so o se teimi. Kawashoa, here for you every step of the way. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao i stangata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimita ngota o le soifuanga. O le St. Andrews Christian Preschool e le ai se totongi. I oe e le ai se totongi. Mo whānau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala I le asonga fua I le aswhareile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrews Preschool I le oiwa, lua fitu ono wha lima tolu wha. Lua fitu ono wha lima tolu wha. Toa tusi se Fulu Valu Station Road, Otahu. Wala tamaila sautina. Wata pena ia tu sa Manhattan se po matongo fie e whaafifie mama. Le asoiva o me o le afatonu inai de Mara Stay Dine and Dance. O le tu sa mau ben o le awhawhiwhina o I le po. E te whiu e te tausami. E lima se furutala de ticket a maten a wholeo le whiawhi I le tuatusi. Iwa whatasi a Dominion Road I Manrasco. Le Mara Stay Dine and Dance. A le tu sa mau Manhattan. Whafso taiana le whatua ya lis o lua tasi o iwa tasi o fitu o varvalu. O lua tasi o iwa tasi o fitu o varvalu po so wavanoa. Na alofa sa moa. Wa ule ne yo kasu tialu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, Vevela a.
Luas 10 minuto Channel Chula Sumal Jasi. Papifianga mo tanto. Pansunga yan Dan Belite. Yo el au fai fake page. Ani be bari no ki kauronge. Oh. E se pe wa mo ka va ko pe mo ko okele e au ko inga mo uma ko. E to ina uma do uma tu uma. E do tato uma. Yo ai ai ka ke ba ko sole. Ai mo ma. Ore o ka se maku ko so. O si ka fa nga mai fake page fo ia ka ngai la ko fa nga. E fai mai ai so. Ia o si. Ia o fa nga mai ia fo ringo ngai tanga to fo ia fa ilangi fo lang. Yo bawa viral makauki al meu. Tapi dapat jatuh lilo. Jatuh lilo lo lang balosin mai ai la ulang bertujual jatuh tu sama Manhattan. Ya inna I Maulas ko fa pia foi ia le jatuh falolo inna I Evan Day. Awal ngali ajoe ole fa mo na jatuh foi. Atina fa mo jatuh Cina le la fa ia le la soiva. Peore, lima se fulu tala e mawhai ona e tongia ia mo na itina wa ila tinanga lima se fulu kala okay fakari abano le na mo tatou tina ia tama la se si mesiri ma ile avangole avia si tina e fa ta fa o ile so tonai ia mawhai se o uma va ko fa se ru pea tatou leo lilo le alatu fa fonga le ia tatou leo o fa longo ya la luak wa kau mau mo jatuh leo wa kau mau mai ya langa ol jatuh leo landa lo tuina tu ber malo jatuh wa tuno ile ne fa table jayao leo tala jatuh lai na martua leo fa popo le si lima se fu jala lo tu fa popo se la utala le sol Lang balo si mai lang balo tual tu sama. Telefoni tolu fitu tasribo tolu fitu tasribo tolu. Kai mawangalangi. Yang abakot selap kala le kang le kiu fale ot fanga. Pai lo le tina ni tanto program le tina la suiba. Kong ya ko ile male udol ko inga. Pai dale ba kaya. Pai do wolofa. Datu telefon dia wano atu mol malo tato wa tuno. Tato wala bubua ole tato le lilo talofa. Talofa lava. Se fu dia tina wa mai. Ya manuia la papa sai de lo poretu. Talofa. Suafa tina? Velia. Pelia? Yeah. Elia fele te wala mai ai. O io ko papa io tara. O I ka fiola fe ai malo lo ka vai dua. Lelei sau noi ol tina ole al taleu. Ki ma ke ole foi ole ga pipi ko la lunch. Ole foi ole fifi mai la lunch. Ki sa ole kali ke lo le pedi di sa lunch nga mai. Jalo fa tina ia lo fatu sel tatari. Ia va tai. Lo fatu. Va tai. Leo talofa. Ya talofa so fu manuia. Se fu la lei. Ia o Clenides. Yo. Ai lo le ka pisi foi le sainga ngai fa ese ya lau mai de pus. Ka pisi sainga fa ese lau mai markapisi. Ia mai kapis. Le ese ta. Le pa e le se. Ngal tiko. Ko ka fa ki au. Se ki. Se lau tala leo lilo. Talo vertato leina. Talo fatina. Talofa. Ya wa mai. Oh, manuia fa tai. Ai le. O fele ke vala mai ai. O I Mangeri. Mangeri oka. Wa mal pitung o Mangeri? Oh. Right me uma. O le tina. Ola la kaleo. O leu. O salt and pepper grinder. O le pepper? Salt or pepper grinder. Ko kiki a o yele talo tina Maria tau mafai as yo yele tatan. Okay. Iya. Halo Fat. Pa pena fatina. Tato le lilo talofa. Talofa. Malo se fua. Oi. Oh. E ko fa do kasi man me la o bumisi. Wamisi ali au.
La o ke sau yo wa fa ka di ka malo le mer ka bis. Ia le la latu la koe la kula la koe la kua la on sabai. Ia la koe la. Wa maua. Ya wala bana nga Ia. le mau. Ya. Wala bana nga le mau. Wala van nga masal salo ah. Wala bana nga masal salo bu ko fa me fa ka ken se ki. Le fai ngofia walu nga amu we oe ia si ka fai mela tatan. Ale kali. Ia. Le me ka alo ho kali ka mo mi miro ki. Le ai bo le vango le ko ka alo nga mia. Io Foi foi. alo wa kali. O ele ai ele se foi. Ea, o le ai ya. Ia po la me fa mangongi fa ya ho le nga fidi Ia, ki mo ah. ka pe mo ka pung. Bo le vanga. Ole. Se Au se. ia lo waso. Va ta ia va tu le ai ya te odua. Ya so fu. Se foi ya. Ika, Leolilo, la ko la malo si mal tu sa mau. Male ta tu ben hetini na I Manasco. Ta pena indal chelo famboy moe. Você pode calme falar ainda, pero foi ponga, uma liu. E te tau lesu esse no fanga te le pito silio na tele. Ia awa fo fanga falar ainda, me se maftanga. E ele tatu fa ilim fa tau tuina oi, fa fifiina oi. E foi mal tatu nga singa po la tu nga singa tau maftanga. Wala me lo fale. Leolilo, talofa. Talofa. Ia taropa. O nga ke fa no fa fonga la au ale fa talo fa tu da pokal fa tu la tala fa mo tama. Ia. O sa mai. Ia taropa. Ia lele suafa. Misa. Misa. Fele wala mai misa. Kura. Papa kula. Lele misa o la tari. O lima nga fa pa bodin. Lima le fa nga papa kalo fa de ai se misa. E kene ia, sa ka nga ka mo fa lo ka mai lima lo mkua. Ia. Lele fa tai misa la fatu. Leolilo, talofa. Malo se fua, wa mai. Mani apa fikai? Seki. Ale foi manguia, o fele sa tava lá. O Marasco. Marasco, kai di le. Se ku pesau. Ia se peke o fiki de laki ai. Ya ni singa se lo kala. La, ia se sa. Ole mai ngai ke lo ke. Ole mai lo ke kango lo ke. O le ai nga ka ke spaka. O ya se ko tu access. Ia nga seki, ia vai. Lele lunga tau tula beda sabo ta sini tula bobo tatu po kala pe ona ia le table dai au. Ma lo la val ma mai malo folo na sai. Dai bela wati leo tai luas fultolo minita tala jula suma lua. Se lau tala tatu leo lilo. Ale mawala tau fa popole si limbas fultala. Ono winga lo asa fo limbas fultala yo te mauna mo tatu taimi. E vede kala ko inga le lua le kong ye laki. Ode kong ya yai. Tau tatu leo lilo talofa. Kalofa. Hello. Kalofa. Ima fai ko kui fai la la fa bole mole. Wa yai. Bawa. Ia, se kil swafa. Oh. Siosi lele siosi. Siosi fele ke vala wa siosi. Oi, Marasco. Marasco kalofa siosi. Ia lele se kan fanga mai siosi. Se pe al ki o lau masingi ke o foka pe mo ko ki. Kape ma ko ki. Dal masingi ave o kapala pe masingi. Masingi ave riki. Masingi. Porque o mo ni ke o ma kape ma ki. Le ai tota sel tatali. Le. Allo fatu. Ya, ese ave pultausa. Leonilo, talofa. Ia, de leitina, ol suafa? Rose, felete wala mai ai? O I mangili. Mangili, o fainga luenga check. Le ai le, e lo fangoka. O ia fangoka check.
Rose lata leo fa bole. Ke langa le masingi mo le kipo ada ke kango adjust le pepa. Ile ila ki au ka fe kango vili fo ngali. O ile ai se Ko le pepa. Ile ai fo. Ile ai fo. Ai o. Ia po alu la ia fa. Ia wang au dit ki po la che. Luas pun bila caca, le jelas pun. Eva boleh caca ya ngai mai nungal caca Facebook, nungal caca YouTube le ai. Ele fa ngai na caca cari sawi lunga. Ni bingoi mereka aku ide awal lah. Oh, teman fai ko alo le oh, teman fai malama. Yo. Aku fai malama aki ulah la velo vai. Kai. La bia dola ia le aki wakai ia la velo vai. Oh, teman fai ko. Jadi lu ada malau jalo fa? Talo paketia. Malor sei fu mangi o amai or ku. Ia le au fe lolo le angan le le tua. O lo tole le lu te fon. Lo tole le o amai lengi kai au. Se kian tai o le li. Ia le mangi. Se ka mo fai mai ngo. Ai nga a malo ki wo mo ko ingo. Malo e va kuma oi. Lo tole tata ni. Pele. Pele e al pele. Aki tango ulo nga kongo pele nga kango le fili ki pepa nga i pa onga. O ile ai se lo to. Kasi si ia si mati ina o. Alo batu. Malo lo nga ala kuma oi ia so. Kai. E angai do ala konga e va. Manu ia tiute. Va pela foi. Oi anga malo lo ke sam ke ma se lau kala angai do ai ku pe. Ki pe de va unga fa ka pe nga fa pe. Okay, fai aku lo winga curioso by fake page ai ku lo kaka yu. Tu sa lo la ina ye lu to talofa. Talofa. Oh. Wa, amai. Mau ye fa kai o amai. Okay, amai. Mai, ia. Se ka fa mai ki ko bigong. Pe sini de ko va. Ki me ka fa me fa me ai po se me a. Ah, mai o le ale ka. Ola la lo kalinga yari mai. Por stapler. Ola scraper. Stapler por stapler. Dia ko kiki hau ye. Ko kiki mai. Ko kam fai. Alo Batuso. Wala bulbuli. Sal wala bulbuli Jalofa. Ya, salur wala bulbuli Jalofa. Kalova. Leau. Ia o ko so aku. Seki, so mai. Ia, ola lau jali. Ole pa o me vi karinga le pe a vi lo karinga. Ol pa o me vi karinga ah. Dia ai sisi. Dia kawang. O nga fa pe vi karinga ko nga va fo mai pe long o pe a. A fo me nga val. Ole. Ya, ko fala yo pa. Alo batuleu. Ya fa malulu aku ka ko aku. Ya wata punil jatuh leo ni. Ya oleh atau itu ditambah les fole afole tu semua dasi. Boleh tu yang ngafap boleh faham balo. Leviong ngazambo mal fatu yang li sebelah unang mal tu boleh fingal wenga. Ale. Tu isa mau. La tu fa upe mal la tu masani. Inal jatuh fale Manhattan. Yo awala ba jatuh pokal mfanga sola mai se pokal metina. Tenga fai mai siki ngai ape fa fia po aku nga off. Po aku nga lai. Fa ala ngo fa ku le ya fai le lu apea. Ke du ari lo ai o lu me ke kupu lo ki. O ke wa fai se kauvanga fo ilia mo ila tu mana. Ya la tu ofu. Ya manga fo ya fai de vedi lo makua nga lu fai poi. Koi de vedi ya. Dal me ka fia o le makua fa ko kosto le vedi. Wai wa bango ye makua fai de vedi. Wai pau de vedi de kai mi de la kamayo kai mi foi le wa pi di ma ma. Pa fa de vedi lo bakuya se su ai kai o de poliaskov polastonai. Ayo fa malo tu la nga tu tu sa mau. La tu masani po kalamele na tina ile polastonai.
lima se fulutala na le lima se fulutala i tong ai po antoa e vai tina ma wa tama tanga ma wa faili ke du ko fa de lu wo si au lai ma le tatu fa lo la na i Avon Day ma wa le to nga se senga se ya wa le ma du le tai au ma le tama tanga le uli ya al tatu le wa umba va so fo se la lima se fulutala 150 $. Abalo to de tatu panga uma lava le Samoa no e vala uma ye lungo tatu le lilo ya nai fa fianga bo tatu le taiao se mal pakalame le mo oi ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Pokalame leimo o e talo falama. Whaita wina salamo iwa sumatasi mo o e le ne yaso. O le nofo i le me lilo iai le silisili ese. E mau o i e le paolo o le e ona le malosi umalava. O te whapeatu ia Iova. O lo malu o ia. Malo olo o lo watua o te whaatua tua i a te ia. Wa o ia na te lawe ina oe le mai lei, a le whai manu, ma le wha mai e oti ai. E ufi fo o ia i a te oe o na apa au. E te sulu whai fo i lalo o na apa au e whai alo na wha maoni, ma utali pupuni, ma mea e pupuni, e pui nai oe. E te le matau le mea matau tia le pō, ma le ufana fana, e lele le au. O le wha mai e whelua i le pongi sā. Ma le mala e whano ai le au tea. E pa usa to awhi i au tafa. Ma le manoi lo i tūtau matau. Ai le tai ane i a te oe. Nā ona wa ai ai o mata. E te ilo atu foi o e a mio leanga. A wā o oe o vai. O lo malu oe. Na e whaia le siri ese. Ma mea e te nofo ai. E le o ia te oe se meleanga. E le taitane fo i se mala i lau fale ie. A wae polo i atu. Ia i ana angelu i ate oe. E tausi i ate oe yo wala uma. La tau te ave i ate oe o la tau lima ne itu ia lo vai se maa. E te solia le leona ma le asipi. E te solia lava le leona ta anoa. Ma le ta nimo. O na ua no mai o ia i ate au. Le melea o te wha alo i nai o ia. O te wha ma malu i ate ia. O na wailoa e ia lo ingoa. E bala au mai o ia i ate au. O na ou talia tu wailea i ate ia. O au o te i ate ia ele pupo ngā. O te lawe ina o ia ma ou wha atupu ina lona ma malu. O le o langa wha afua loa. E malie ai o ia i ate au. O te whaali atu fo i a te ia, la o whaaolatanga. A vea Iova mau marutanga le nei aso. Talia Yesu a vea mau whaola, ma manatua, ele lei moe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengatā, o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o, pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City. A whaialo o yaini la pisi e se mai i la pisi maasani. Pei o tau ta whaate kunolosi, o tau ta mamafa, maisi. Awa le la foia i le la pisi. Ai tanga i ane i le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuanga i aweanga i ai. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. O
O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car tua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lau se aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe ama nau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Le VS Dental. O mo mieni ni fufapia mama papa. Awa loa e tino fuai. E athe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fapitoa. Veni mai loa le VS Dental i le o lua lua. O no. O. O lua lua. O no. O. Pese fia ma vivi i oi sere pese fia ma vivi mfa taileli le wa uma le vayaso uma le vayaso la tau le wa uma tuai foi ma apeli la tatu fa talo fa tulo ya mele nei fo yaso tatu pese ma vivi mfa taile tu lonanga le lei ai mo lo tatu so tai ola nanga tu le tatu meka kaso le sunga tuksia le ripole wa vo le tatu tu pe ona ye le so talo fa tuksia ya yang nganga tipi menenganga pemola la vai fatalo fat foi la sunga li patalan ya itena ni foi la sunga foi le tai ole tai lo tatu po kala mi tipi mai ava fa po anga samo mai tipi ne ke lo petono al ke lo tonu tatu la kuno samo pa pet tuila ya pa malo lo so malo tu atu ne tu la le tai ao ta tipi anga fifi nei tai ao lo toe mawal time of tanga me se foi o tatu ye fa ngol va yaso ai wa amate foi ni basino lo ni ba bi ia le ya lo mo pele malo si e mai se foi le pote au mai le tu e fa fo foi tu te manga lu
Ia, e sa le lamba le samranga te tia. Ia, ia le bi inga lamba e whamua lamba ia te ia. Ia wa tasu wa tu muri atu le tamaitai o April. Tamaitai, e lani lei o April. Ai, le tasu sana e tamaitai o May. Malang ngai kwa ngai ngo ngai o tamaitai. Ese le matongo fio April and May. Ya tamaitai la le o May. Le wa tasu kako fai pe me fakasi ma May ni tu la le aso. Pa o May fo ile ngalua o nga fatasi aso la. Ia ma. Ia nga bala so iso. Ma o fakasi po poro. Oh. Hola. Pero son talanga la pepa. Si son talanga pa de sitting ma o nga patas ya. Ma o fakasi pesanga. Le na tele yana e wai fata ua lancha me. Ya. Ele whakau se kengi lau lancho, o oe ngai whakau le lancho. Se ngai se le whaingo le whai upu waku le whafonga la tunu. O le whamakala ku le true story. Ia, whasanu mea se akun mea sa. Ke la whapapu man, Wah, musu asole. Wah, musu anga lu lau kupeli di whakaunga. Ia, lele, ia. Ia, wah, renga, wah, o yanga kale wah, renga kere nga siri mei ai ku. Ia, me puenga me yo me lele ma. Ia, yo me ai kaunga bumi aso lai do koe manga ianga ngai ki ngai wen ngi kain. Ia, koe mai Ibu vek men sowe ko i ata mana ro tenge no pa kaule de kemepan pa kaule no kemepan dia pola pancake mal pacha se ngai bisin pacha se ali pacha se pula vamos kalau pacha se kangan me abele kangan me bude anche se era quasi quelle che quasi che quelle che sta poi che poteva venga io io per mai me sa mera su passi na toda calpe rei ya passo e fu ma via no ma io o tia de ya bate si esa o tia ele ya bate si esa venga me wa le la barca kaimi la causa kakabari la causa kakabari ola tulanga wa ia ile la tulanga le wa ia nga ke so le va con vesini que por fuera que mira ya me la mo pa uri pa sa la mo la mo foi le ai wala ko fa ya ku kao sus kakabari tori ala fai mai ngai keri a vese kupe ai ke ki asola anga ke ro le e o ko ai ngai mo kai asola ma kwa al ke minga la uri do urwa ya me ke mi vo ka ki fu le ya ki o ke ni ki la ko ya da ele me ya Leo langa tamala tu. Ya, Ya, leo langa tamala tu ya le maso salo la, yo maso salo nei. Nga. Ya ko. Sorry. Macam salo imele nei. Ya, mo se akal kayau, fosi malulu. Yo la mo yo me mau wale akala tu. Pa kau marka avalo umakku umangai ke ngas tongi. Ya, sa le la, musu ko ta. Tu kala ku le fala la ko ni ke mo le makai kala ko ya. Fai ai wa mo, e ke fa pe mai biri mai. Donc sia ke mana tu la ko foi le. E wo ba. Nei, ama fa for mai, ele te ke masangi mai, Ya.
Ia pe wangi mo vale ya me. Ia le fa tai tele la. Fa tai ko mo suanga, ia. Fa fi piana la tatu atinu, fa pile bucho tatu atinu e moto malao, fa tai la sunga malo mato, no fa tai la tapa inga sabo, tu asitino tatu atinu o puma fa me PS5 por fala, ma pati patia, ia ma tatu ia, ia fa ba alu ma fa na te amanga luenga, ia misha onga ia wachi kum like manio ainga, ape e kale sia tatu mau ia tu faso fa malo se fu mandia fa malo tawatai, fa malo sola mandia samo. Ale tu teres fam talanga tu sia awa kele la bale ya foi faso foi a titia ya mavatu e mala te milela la mala te ya fa ku pe me titia ya malu samo ya ole la fakta mo el tatu lima sala tala na lo fatina eu komekia sengi ko ka dia la tal sanga sengi ko kanaki ai meta mane mo tina lima sala tala ese meri fio tatu terapia ai ona inga pa pitoa e que na ni foi tatu todo sanga le mato te vai el tabale se vecino la tabale fa pe paina la tabale por le registration ya que na po i por le por le se vecino la usa todo que usanga depende lava por fer tu la la yai se vecino tabale ya tu la ngai la tu todo sanga mo mo la pon kala te la vai tu si tu ia ta u la tabale yo e manatua le foi per tatu tua e ma fai fer tatu sanga to e foi tu ngai la tabale ai abi sa mo tabale fa ngai u tatu sa wa inga tele tabel fela fifilingo tato family band tato e lua tato to aksida lo ye ni sen caravan male fo e male Toyota Hilux or sorry Toyota Hiace they were yel tato 10 seater 2019 male tato 10 seater 2020 pata no mai fafo tato piki api na wala sila fia la lor tato for tabali me tunga piki apu ss tato youth ya nga mo nga wenga me fio mabau me fo te be ibea pele me fa ili mitulanga fa pena ya nga tiri tabale ye to ma ta Toyota Hilux ole Ford Ranger ole ta Mitsubishi Triton male 50 po yo ta to youth me mo to no ta to lo toa tiri tabale faila pilinga SUV la po SUV la iti lisi tulanga ki fima mai sa mo su mai mata mai a pe ta tala le lu sala Kemeni Stripe nei papa tu man kau te ba au me por tale nai Ole oiva lua fitu lima balu ta sidua oiva lua fitu lima balu ta sidua ia ala ke tonsa beai ole o tasi pa fitu ono lima fatasi o tasi pa fitu ono lima fatasi ia manuia tere mi ki ensa mo manuia fa so sang ia fa manuia tu ia fa ba filima ke tia tai ia manava awi ke dia mei elsa ia mani so mai manuia fa me ya lewa se berte bere wate lewa ta tonu lava ia leitu la se futbol lua simbol fa fonga I tantu tala mai Samoa o se mai la fa fonga o le fa fonga fo ele nei o tala fo mai Samoa a wina sa mai mo o e la leiti o fa longo le radio Samoa tasilima iwa tolu amo o tfatalo fo lo tatu o tino o lua ia so le masina fo o me o tatu mafuta tawalunga le ngā luenga o si mai alau whaafonga. Wa manino nei le whingalo le fionga le sui pā le mia o le tamai tai min star fo i o tupe. Mafua anga au tua le sila sila ai o le malo. E whaia ni teu teunga le tū la fono. O lo o wha foe a i le pūlenga o le whale tupe tū tono o Samoa. Ina wa au mai ei whala wa i tele sona whingalo. E ala i se pepa o wha matalanga. Wa whailo ai le fionga i le min star le fionga muripola ana rosa ale mori o. O le tausanga lua whelua tasi, na sila ai le malo ni teunga e mafua mai lea, ini atu ngalunga i le tofia leo sui o le komiti whaatonu o lea wharetupe. Whapea ai mataimi o le tofinga o se whaatonu, ma mata upu e tusa o le ngāluenga manino o whaai unga whai. E whapea mai le min star, sa la ngai ni whono tanga ma le mta ngāluenga o tupe, lea e whaafoina le tūla whono le wharetupe tūtono Samoa, ma o ni whono tanga, sa a waile ko vana ma le sa avea malo i asili ale malo i le nā taimi. Whalia le minsta o tupe i le taimi nei, o lo umia whaatasi ale ko vana o le whale tupe tūtu tono o Samoa, isi to finga tā ua e au fiai, le whaatonu o pulenga, tai whono o komiti whaatonu o le whale tupe, tai whono o komiti whaatonu o pulenga ma le tai whono, o le komiti su e le whale tupe. Wa tere tausanga o whaanga solo mai le whale tupe tūtu tonu, I lunga o lea ala fua,
Lea sa tu li mātu ai malo si anga te tele, mo le vainga ma le whainga o whai unga onga i se ofisa se totasi. I se wha upunga whainga o fie pe o na whai lo lava ele Minster. O le nei fetu na inga ma le ala fua, e wha tu lai ma yeini fe sili ma ni atu ngalunga e tusa o pulenga le lei. Mo se wha ta inga, a whaia e tu lai mai se mata upu o solia ma fia ile wha ngā solonga o ngā luenga. O le komiti su e pole audit committee, lea e te whono ai le kovana, e whaia le su e ngai lalo se wha atonunga le komiti wha atonu, lea fo i e te whono ai le kovana. O lea tu wha atasinga o tofinga ma ua wha ailoa ele Minster, e atangi ai se manatu e wha pea o le ofisa lava e tasi, o loo ia umia ma tu inatu le pule ma wha atonuina ngā luenga, a o lea foi, o loo ia toe va ia le wha atinoina o ana ia lava ngā luenga. O tautunga le tūla whono o loo wha tala no nei, o wha lia le Minster o loo sa ili ai se awala, e fo i ai lea tunga lunga i ala lea i le wha ata oto atu, o se ala fua ma oti e tu mawa e vai ai le pulenga wha tonu, ma le vainga o ngā luenga. O le tautunga lo whaatula i atu nei, ina ia tō fia se tasi tūma oti, e a vea matei whono o le komiti whaatonu e ese mai le kovana. O loo matua whaataua i nei tautunga, le whaatuma wini o le tūma oti o le whare tupe tūtu tono o Samoa. Ma o nei tautunga o loo whaatulai, ina ia sanga whaamalo sia le whaatua tuaina ma le talitonu wini o le whare tupe, e ala le whaamalo sia o pulenga le lei, ma le malama ina ia o ngatasi ma pulenga le lei o loo wha o ngā, ma wha foi ai whale tupe tūtu tonu o isi e tunuu o le tau pulenga. E wha pia foi le wha ta o tonga o pulenga o whale tupe tūtu tonu o tunuu tua oi, e peo Australia me New Zealand, lea e whiriwhiri ai ele Minster o tupe se tei whono tūma oti, e tei ia le komiti wha tonu. Ai o le kovana e tū mau e ia pulenga ma le tau aveino o tiu te tūma oti o le whale tupe, ina ia tuu mawa vai ai le pulenga ma whainga wha vai le whale tupe tūtu tonu. O lo iai fina ngalo e whapea a tō fia se tei whono tūma oti o le komiti whafoe, o le aono a fia i whainga whaporokiki. Mo o whaalia le Minster e fia whaamanino mo le sila fia le tunu lau tele, o le tofinga o le kovana e whaia lea le ao le malo i le whautuanga le kāpeneta. O lo na winga e pe ona ia whaamatala, ua leva ona iai le sao le kāpeneta le whaatotonga o ala fua mo le whainga o nei tofinga. I lalo fo i o teuteunga o le tūla whono, o lo pui ai le filifilinga ma le tofinga se tei whono, e ala i se whainga e manino le filifilinga, e fua lea i le angawaa ma le tomai, ma e filifilia se komiti whaapitoa ma le tūma oti e to tolu o na sui a wai. O lo whautua ina le malolo tātu o tunu o lo tele, ona o lo te tala le awa no e whaatala no aile nei tūla whono ma ona teuteunga. Ona o nei teuteunga e tasiro na autu, ina ia mauti noa le whaangai o ia pēo le whale tupe tūtu tono o Samoa ilo na tūto tasi, e whaavai le ilunga o pūlenga malo le lei, male malama mo le manuia o tangata uma o Samoa. E tolu no fuanga lo whaatino aile ua unanga le pūlenga o le tine mū mga luenga la vea ai, i teimi o whaavlawe whaafose i to tonu o le tunuu. Ua manuia le fōa i le malo i Apani, e ala i ta vale whaatino aile la tūtoutua. O le nofuanga tūta tonu o le pūlenga i a pia, o le nofuanga le tū malo a ana wha pēr maota i savai. E lua ta vale veni fōu e se furu whāna fōa, ma se piki apu fōu fōi, ua au mai e lea malo anga le lei o se fōa i na wha mautu i le whainga paanga i Apani, ma lea pūlenga i a November o le tausanga o mawai. Stasi leo tautua e mana o mi ai ta vale e lātu ngā luenga, ia maua whetau i le lei ma le fōai. Ai o le whautuanga masani ia puti ma wa aile lei a wai le tau ngofie. E tolu se lau lima sefuru ono afe lima se lau lua sefuru tasi tā la le tau o ia tā wale fau. O le sui ana malo i Apani i Samoa na ia tau au atu i le Minster lango le pūlenga o le tine mū. Whapea ngā luenga la vea i teimi o whaavlewe whaafosei, lea fōa i tāua, ai na mōri mawina le pūlenga ma le ufai ngā luenga o lea pūlenga ma sui o le malo. O le tautua mata vela le fionga ngā tolo ai wha ana Dr. Tiliana Muato o mata awha masanga i le malo, e ala i ona to mai le ngā luenga wha whaia onga, wha pea isi tautua na ia wha tino mo le malo ma le tātou tunuu. Na wha tino ai ona toe sauninga i le wha alo mawalunga le malo, na ufi ai lo na sai de tanga vai po le fu o le malo tuto tasi, ma tau ave le vasenga o malu o le malo lo na sa,
I lona toe sauninga na a waile fionga le ao le malo ma le na masiofo. Fa pea sui o le fono sui tofia, ma le au mau tofi o le malo. O na toe sauninga sa whaafoe, e le laulau o tai o le kalesia whaaputuputonga Kerisiano Samoa. Fa pea le fionga i le sui pā le mia na whea ngai ma le mori mau o le malo. I le soifua tautua o lea tina o lea tunuu, wa ilonga na ngā luenga na au nai le malo ma Samoa. Mani tau sanga lua ota si o, ile lua ota si pitu. Sa ave ai masui o komisu e sua ese el malo. Na ave a fo i mapule a onga, mawhai a onga le University a o Samoa. Se ia o, ina ave a makonsale o a onga, ile lua ota si lua, ile lua o lua. Mani tau sanga lua ota si wha ile lua o lua tolu. Sa avea ma presidente fa vai o le uni o tangata whainga luenga Samoa. Mani tau sanga lua ota si ono ile lua o lua. Sa avea ma taitai fono o komiti fatonu o pūlenga o tu spasi ma whailonga tau waloa o Samoa. Mani tau sanga lua il lua o lua lima. Sa avea ma komisina o le komisio ngā luenga le malo. Ma o ia foi o se sui o le fono pa ta fatolu o Samoa. Mai le tau sanga lua ota se fitu i le lua o lua. O le oto tonga lea o matatia sa au sia e ngā tolo ai. I le silia ai ma le 5 tau sanga o lana tau tua. E au fia ai lo na sao i le University o Samoa. E tau wala i le a onga whawhai a onga. Le whawaina o le uni o tangata whainga luenga Samoa, o le Samoa Workers' Conference. O lona sao ia onga le Pasifika, o lona sao i tangata whainga luenga i le atunuu, ma le mawae o lona sao i le atina eina o le atunuu, i ona tafa ese. O le ala lea, na finangalo ai le malo e whae ina atu ia ngā tolo ai. Le pine ta waloa mawalunga Samoa. Le polo a inga papaanga Samoa. O le companion of the Order of Samoa. I le tausanga e lua o lua tolu. O le langi soi fua lea o le tautua. Wa ni wali ngā tolo ai. I le malo ma Samoa mauntangata. Ai maise le Pasifika. O lona sao wa autu pulanga. Ma ua tau le ai. Ua funga matanga o fiel fanua. O lona soifua au na. O se whailonga wa aia o le tautua le whaalongolongo tinga. E tā pena tupulanga Samoa. Ina ia o ina le lei. Se sao ina atele. Ai ma eu fo ile filinga. Ilona tai matali. E a o whanau o Samoa. Wa tau nu wai le upu, e au le ina i laua tamaita. O ngā talo ai, o se mea alofa mai le atua, le fina wina o wano tutusa, mo tina ma tamaita. O le alafo i lea na filifili ai le afionga i a ngā talo ai, e le tau sanga e lua o lua wha, ma avea ma se tasi o toa tamaita, ua ilonga lana tau tua, i le si itia o wano tutusa, o tina matamaitai to tono le malo ma Samoa. O le efa ia o masui, o le afionga il palemia, ma le tātou malo. E momoli le anganga al whaftai tele, i le tautua matabela, a le afionga i anga tolo ai. Lau afionga to mata, ma le nofo alu, whaftai tawata. O lo lua vaa na foi fatasi, ma ngā tolo ai. Awa le soifua tautua mo Samoa. O te taofi, e whaawau pea le whanau. O manu nā, e tautalaso mo le lumana. Na whata i leo so mātou leo, ia whaaloto tele ina, e ala i le whaamawhanwhananga le angang pa ia lau fionga tau mata, ma le nofo alo. E whapea fo i a inga, o Paolo Mangafa, ai mai se la to o lo tangi mai ala. Le whamanatu le fionga le atua,
tātou te le whaanoa noa, pāpei oe wa le aise wha moe moe. A wao Yesu Keriso o le ali o le toi tū, o le tātou wala lea, i le manuia i whaavau. Tau ina ia tāwhi malanga ngā tolo ai. Ia utu koi le loi whafonga malingi i le paia o ainga, pāpea le tamai a tō mata ma le nukuālu. Ia manuia le tapua inga la ua fionga i le au mamalo le malo ma le masioko. Sui o le fono sui tōpia, pāpea le paia o le tāwhatolo le malo o Samoa. Ia manuia la usunga ta itai o sauninga. Ma le paia o le nei whala potopatonga. Soifua ma ia manuia. Le fionga le sui pā le mia, le fionga muripola ana rosa ale mori o, i se vaenga o lana mori mau wha le malo. E tu malo le fionga ngā tolo ai wha ana Dr. Tiliana mua to mata a whamasanga, wa fitu se furuvalu tau sanga o lona soifua. Wa fea sa moe le nei vai aso le tamaita ilo to veina le pale o le tau sala o le kelope, po le Miss Global, o le tau sanga e lua o lua lima, i le wha moe moe o ia na te wha pale le tau sala o le Miss Global a Samoa, i le po le astona i nei. O le company telefonia le Vodafone Samoa, o lo lango malo si lea tau vanga e peona sa ave ai nisi o tau sala o le tunuu, ma sui o Samoa i le tau vanga o le Miss Global, i ni tau sanga i le i mamau te le atu. Le ana mawalunga ai le tau mawhainga na o i ai le tamaitai o Heilani Beryl Kurubu, ma Nicolina June a kui. E valu sifuru a tunu o lalolangi a wai lea tau vanga tau sala, ia mao lea tunu o Thailand o le a whai ai le tau sanga nei, i le masina o September. O le manaia events o loo whaurulu i le li ilo yasinia, le sunga li a tau o le Sir Jerry Brandt, o loo whengai ma le tapenaino le tau vanga i sa ili eise tamaitai o le tunu o Evea, ma tātou Miss Samoa Global, a wā le tau vanga tele o le nei sanga lua o luono. Manuia tele le whai ungo le vai aso, soifua ia. Tā lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe sota imai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. Au kilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's NZ i o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa liin tamaita ai mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o mai ile no whangai tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. Ioe, ta mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamasia. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Higher, higher. Higher, 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 lift Jesus higher,
a heart full of weight, trying to carry every problem like it's all on my plate. But then I heard a little whisper say you don't have to break, just lift your eyes up to the one who never makes a mistake. So I dropped it at his feet, yeah, every sorrow, every fear. Cause when Jesus in the building, every heavy load clear. No more chains on my mind, no more pain in my chest. When the Savior take the pressure, he gon' give your soul rest. Cast your burden unto Jesus, he's the one who frees us. Lay it down, He the strength when you need him. Cast your burden unto Jesus. Yeah, his love never leaves us. When that storm rolling, he the rock, best believe it. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Lower, 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 lower. Storm Satan lower. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Ya, tai bela wate le walua sfulu lua bedu tele wate nei le tu la suma lua bela foka ba ia idi si nau tatu pakal me fanga solo le tai bela oli. Mai se la bal tu fa sala wino tatu tala mai sa mope ona ia le tau tua bala unanga le na le fionga ngal mana ti au tanga vai mo tau lunga la tau tua mo tatu ile nei fo iwa ia so te mo se fa poponga ile bas fo ile lo fo mo le anga le leo tatu mo tai si de lang. Le o tatu ile masina lon lima. Vai si ma ini le malulu le tai au. Pa pena fo imal le afiap. Afia foi la tua faiasi alulu le afia maria tele le uli pi tau ma pana mai tatou alfa mana tu masani lava mo le malo tatou atinu ma tatou lo ia nei tu ansin sine moto mo lawa tau tu na ma tatou au ni tatou fa tamala ai le leia la io nei tatou tamam tira ma tua wa ia la tu tau maftanga ia ma vai te mi mo ai pe ma faise me la tu malulonga ma wa ia se ma fana foi le hita pe aki ai aolipo ma fana uani fa ola ina le hita io e ala fa ma fana nei tu ala lo foi mo tatou o tatou do me tau na fai ma sani foi tatou le fai ngole malulu la tou fa balote di so tatou ai nga umala valo ma futa mai sa mo fa talo fa tatou proclame ele tau tu malanga nisi foi la tolo o fenga manga wenga nai ave taxi ile tolo nga lu tolo fa ai nga ile tolo nga lu tolo ainga Bia foi la tolo ngalu tono matanga lunga le ma lo fa talo fa tu proclame nei vai ngole oli. Lui sola tu lo ma fu mai ta fa fir ke lo pe lunga tu tu fi mai. Proclame ia ta tu fi mai ata. Le akama fi mai. Au ke vo poli fuai mel ni ola. Ave ta tu avenga ia Yesu le amata masina lo na limba. Ta tu avenga malava o ame tu pu nei masina ta tu ave uma ileli. Ai Yesu o mai ta ula to wambo. Patu lo wamo e mama e ala na mama fata to wamo ono tanto wa ia e mana o tatu tang fi amo tatu avenga alo fa be Yesu e vati ia no vinga uti popolo masina lo na lima lo tatu savali lo naso mo bole nei tatu tu me umo ile tua so sa ni mai le ngango le li te tu wine tanto mai se foi nei fa na ia oma tono lo ainga o tatu ainga manuia tatu ainga manuia o man ta pena ile tua manuia mo tatu e ala tatu le mau o lo tatu wai au le lofa yo le tua i le ma vai lungo ya te tatu lana whanau i le aso ma le aso nai fa fianga mo tatu le oli yo tatu o le musika e vai vanga foi pena masari tatu ya ma le fa malosi lava ya te la tolo fianga tiu te manga luenga yo ya ma le fa ingol vai aso tatu na ia lau paketi tu langa me tau fa soanga o tupe maua tupe faalu ma tupe tsoe e tau ona e lora le na fa so lo seleni ina ia mafai ona fa mama avenga ia oi malu ainga ia ba so sorry for fa so per ia luas fu lipa per tele tula so lua la solo te va ia tu yo lo fanga solo nisi fo io
o te lo pole MIT le fanga solo le la tu fa onga o la tu le wa sa tawina malor finau malor chalo malor chapuai ainga o malava lo ia la tu ainga tama fa no fa onga le so ta tu fa tai le tu fa babi ingol ta tu ri Sabi kasi lo ye masai sai ye fesu yai malobu o fuvaele ole o anelo mapua mangawe sao makaua se akokingonga ile atua ua galo la ukautua le consiga safai aso uma lobu ano falsa fame melo pelo koyo pau mai mi sole sunga fai ma se alofa fa mole mole kuasa mayolela ai kulia weka la ufala mole manava sunga wao solo viva fai ologina ola unkoe ainga la koe foi lo me ilonga ainga fai ole bae ole mai leila se waka ofo sumelulu au amio vale kuluku que alu ile aso apoa peyele aisa ukamaloa kausa uya oi mahu wala faumumu au lenge iwa ofo imale ilipu lulo auma ole ole lo makua magawe keke akawa seyo galola ukauku alidosiga safai asoma rogu alofa safa memelo apa kule ola imao pepelo kopa umai misole suma pai mase alofa fa mole mole hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
e tau le so a tele a i le savali I was a vilingi e le matangi I le toe se pia pia pea I te I ka ua ua a ta vea E ta tele fia mana tua le kalo ne na muleanga tumu o tau mazuzua e ta fei foi le fata fata le kalo ne tau fase e fati o se manongi o se mea eze talo fai a mila o toi lili mai foi na vengi usila le sitima e fa pela va ua oti mila mai fa fia ula na e fa ti pai le tanga tu suka I leo leo se le tauia lo suzu I papalangi ao I la tiute e sai to alua I le vasi o la utu a fana fana e so a solo I le lava
for Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Tau mō le aso. O Yesu o le alefa ma le omega. Jesus, the Alpha and the Omega. Whaalinga lona mata upu mua mua a o lona fwai upu e valu. O au le alefa ma le omega. Wa fetalai mai ai le alii le atua. O loo soifua na soifua foi o le a fio mai e ona le malosi umalava. O Yesu le a lefa male omega. Jesus is the Alpha and the Omega. O se fetalainga tu usa o le neia Yesu. I ana faalinga na faailoa ia Ioane i le motu o pātamo. O hau nei le a lefa male omega. O loo soifua, o le a fio mai, o loo soifua foi, e ona le malosi umalava. O le a lefa, o le mataitusi mua mua lea o le ngangana e leni, po o le a i le ngangana whaaperetania. O le omega, o le mataitusi muli muli lea o le ngangana a eleni, po o le sed i le ngangana whaaperetania. O lona winga, o Yesu o le amatanga, o Yesu foi le ngataanga. O Yesu o le mua mua, o Yesu foi o le muli muli. O se ngangana faalinga, wa ngā ina e Yesu i ana faalinga i a Ioane i le motu o pātam. E faailoa inai, le pule ao ao a le atua o loo ia umia i ona a ao. O le pule ao ao a le atua, e pule i mea malava, e pule i atunuu, e pule i ta i o malo, e pule i tupu, e pule i tangata uma o le lalolangi. O le whiauta ua o le a lefa male omeka. Na o Yesu, o loo ia te ia le malos, e whaato i lalo ina ai, pule uma o le lalolangi, e ao fia ai masatani. Ae whaaea ina le tangata angasala. E whaatua tua matalitonu i lona suafa. I le malo le atua. Po o le ola e whaavavau. Samoai. O Yesu e amataina. O Yesu foi na te whaai uina. O Yesu na amataina le ola. O Yesu foi e whaai uina le nei ola. O le whiau le nei e tā hua tele mō tangata kerisiano. E le whaai uina le nei ola, ini pua pua ngā. E le whaai uina le nei ola, i le toto masaa. E le whaai uina le nei ola, i mea leanga
i taua ma fe vai inga. Ua feta lai tu sao manino Yesu i ana whaaringa. O au nei ole a lefa male o meka. O lona winga. Na a mataina e Yesu le ola nei. E whaai uina foi e Yesu le nei ola. O se fe au tāua. Mō tātou tangata whaatua i le atua. O loo tautua ma au auna i lona fina ngalo. E whaai uina le nei ola. I le oli ma le pule ao a le atua. E whaai uina le nei ola. I le fia ma le pese o le manu malo. E whaai uina le nei ola. Ina ua fetalai mai Yesu pe a toe a fio mai. Au auna le ie ma le wha maun. Ulu fale maia i le fia o louari. Tātou fia. O le i unga o le nei ola. O a awa lofa o le atua. O le pese o le manu malo. O le pese o le vi inga. O le pese o le tala e le lei. E pule ao le atua i mea uma. Tātou te tāru. Whawhetai tele le atua. E whaai uina le nei ola. I ou a awa lofa malau pule ao. O lau fio lava, o le a lefa, male o meka. Fisosoa ni maia ia mātou ngā ruenga ma fe au o le nei aso. E tonu male le iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Aleluya. Sa tenga boya pa tu long tau lan na bale fia fia.
Ala lei ole pesa o whaingaina ia tātou pe pesa ma fia. Ua tau alunga tātou pakara me o lui tau le nā mō tātou le nei fo ia awa uli. Ia inunga tau tupula ulanga si whonga luida sā mō ta silipa putula mō ma tātou pakara me pe o nei ai. Ma le tātou nunga lo solonga lei ma manuia whaiwalo whilima le tātou tino pa taili sunga le whawhengainga. Ia it sone ma le tātou pakara me tāua. Ia pe o nei fo le tātou ulanga ma le tātou lui tau. Apa kalau misalnya nganga ia mo tātou e so sanitele mo tātou o tātou whengai pēr i tūte mga luenga e hu tātou savaria ni masina so sanipele upole tua mo tātou. Iwa minuta talo le Julai tasi tali mai tātou telefone ngal Britania. Kaya wala fatu whabalo ati nei tama tina matu mo malawa. Le ngata fo ilea sungai whawhengai ngā mo la tu whalitua. Sungai whawhengai ngā malolo malo. So se fata fai taulanga o ngā lue ai. Pa malo atu po kalame malolo sa. Ia le lii. O ngā ina fo se fua tautua ma le vala wina ile tua malona fina ngalo. Pa malo atu to tele la tu yo to tali watu bo ngā luenga o toe. Ia ole tautua masani la polividi sa bom po kalame fifia mai. Mau le ata mau le eva. Fia lu loto. Niso tatu paanga nungo tatu Facebook mo nungo tatu YouTube. Atalo fatu ma wolo fatu ya to umala malo mafuta mai. Ya lo mboli ba yelo faanga famodianga diso ila to. E now lo o afoi. Ya ngai malatu fa unga dia so. Ya fa tai ile tua. Fa tai ile tua. E umal manuia tau sidionga ma tau mafainga diso ila to. Lea sa tau mawhai ele tai lua tau sanga, tai tolu tau sanga, ia tai tau sanga. Ia mai se fo e o atua tai wha, tai lima, tai onu. Le whai ngō fie. Sa i ringo le whasi pepa. Ai te ilo e fie nau. E whata mala. Fie nau ia. Ai le fie nau, te le ilo le tā ua malo nao ngā. Waka whakamala fo i kai ngā vai kai. Ai no. Angka le whakamala o kai miaringi o kaki whelu makawhasi pepa e wha. Peri mafu. Pale pasi pepa. O pasi pepa si o rengal bianga keilo e ka ua i o songa. Uma wa nai te ilo nai te ngā whatia la e aonga. Ana beke musike aonga. O ka kuwa mai la kua kua whainga o mako kua. O ngā kala whabi o kua whainga o mako kua. Ka ngā ba akinga o ka kua mawhau. Ya, ua te misia la vonoa. Te misia la vonoa te alua i toe ave se pepa. Whalau tele lo poto, whalau tele lo mamalama. Pata se mo sosani mai o le nganga le ia te oka. Maa, ia. O le tau fo ina mo ne tatu whanau pe atu pua. Kupu ai rua kali po rua whinga. Ala ke whinga luenga se ngā luenga fui dea. Si de lau kama. O le mo whinga luenga ngā luenga. Ia, ka o whasingo. Wae ia kuila ukus pasi le kau mo le uo. Kau mai o le pikola lu kakofa. Ia alua fisili marikama. O le mo e whainga luenga ngā luenga. Ke li whaasanga kwa si pikola lu kakofa. Le kau mai fo isa uia ka mai whailonga. Waina le mana ia. Mana ia fo ilea e a vea malu i tau. Vea mwhamalisi au. Mo nei whanau tuputupuai. E ala te whai atu lo siau whanau. Ia, ai o kou. O lea bangoa le mere au maua. Ai a onga foi. E alua rua umalo. O le olanga whainga luenga. Ke whainga luenga kunga ngā au tēnau nau te whainga luenga. Tanga e whainga luenga o le olanga a koe ki whainga luenga. A le olanga a onga. E alua uma. Lono winga whataua lea. A onga. Whataua lea onga. Tupai whai lau whanau whai. Ko angala ia lea onga. Lea o ngar kau kuspasi lo ki ngā maluka mai o e rito kuspasi. E alua laka mai ki mawhau ma keulonga loko pe. Le sio ka mama so ki.
la le manga ia pe ku po ka maki la ko va ia ku au ka fo le si piko le fale ia le kau mo ia au pingi aulo fo ia fusu anga ia oi pura ku mo ilunga ka poki awala ipu ia me kala mo ko oi pura ku ka mar ke mi au fusu awala pingi aulo ia o pingi aulo la ku ka manga amaka mai ia o le manga ia kalkalanga ia wa manga ngo fo lo mar ku ka ma ia vai le on ango fo mar ku ka ma ia se ha mer ku ka ma ia le fa o ia wa kafe fe al ku ka ma angor ku ka ma le la ku ngala ngai se ami o ngela mi o le va Awaka bello ba ku yo le sipu ngale ama ke a solo mai ke a balon ko mo ata mo ba di ya fai Maria Kako fai makala le lau whaga wipu mapingi au longa i kau whale ya vai ya alve sini bekamaki ala oe mam isa oe ipu lo makua ngalo spasi usanga ngo ele fa bekala lo makua e kusanga walu ka le onga i ka ring bis ke sa mo ya maf ka mo ku kamala ve pas ke de ala gamba ke ala ngo le pasir iso pases ya e fia causa nga ke lua va sfur fa causa so baby dai bala wati lo to lu bidu tale ole tu la ta si ko tu lu bidu sabo fa fia ka bota to tale tu la jas watu foi lo tatu telefone ngal Britania Lima iva tolu amo Radio Samoa ile sipula vea olo ile fatto anga ole lupe la lei ole mo e tofele ole mo uolele ma ufa pepe le passa tele le taba e upa e pa uolele atu isa e ma on full water mulie umi pa auli Some
le Shine Dental. Lau fale fa ini fo fa moina. La tau te whaia fōwha te alanoa ngō nifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu whawha. Lua fitu ono onu whawha. Mo le Shine Dental e ia inga whapito. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le Sleek Cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu ta la pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. In this update, New Zealand's calling for a ceasefire ahead of thinking about joining any mission to reopen the Hormuz Strait. The government's been given initial preliminary info on a proposal from the Trump administration to open the shipping channel. Here's senior political reporter Azaria Howell. A spokesperson for Foreign Minister Winston Peters says potential participation would be a cabinet matter and would be contingent on a sustainable ceasefire. Officials have also been in meetings around a separate mission to reopen the strait led by the UK and France. The spokesperson says it's crucial that freedom of navigation is restored to the vital seaway for our global economy. The Finance Minister is doubling down on calling the Foreign Minister confused yesterday. Nicola Willis accused Winston Peters of playing a political game by releasing emails to our newsroom, showing the Prime Minister wanted to explicitly support US-Israeli attacks on Iran. Willis said yesterday Peters appeared very confused about his own position on the release. She says mistakes get made. Atoning for them is what matters. What his statements were confused through the day, because then later in the day he said that it hadn't been a mistake. Sky City is looking to sell off one of its Auckland hotels as the Iran war and surging fuel prices start to hit its bottom line. The company has reduced its earnings guidance for the current financial year by about 7.5%. Business reporter Michael Sergel has more. The casino, hotel, restaurant and tourism business says economic conditions are affecting discretionary spending across New Zealand and Australia. It's confirmed potential deals to sell off an office building and investment properties in central Auckland. And it's revealed it's also looking for someone to buy one of its central Auckland hotels, the Grand by Sky City. That's news. In sport, Chris Wood is cautioning about getting carried away after scoring the crucial penalty for Nottingham Forest in a 1-0 first leg Europa League home win over Aston Villa. The All Whites captain has told CBS it's only half-time. One leg of a two-tie. It's nice to have the advantage, but we know going to Villa Park is going to be a tough game. They're good at their place. And FIFA has confirmed Iran, who are in our group at the World Cup, will participate in this year's showpiece. Roger Randall looks likely to remain as an assistant coach at the Chiefs. A move to Munster for the former All Black fell through over 1997 rape allegations in Durban, which were withdrawn by the complainant. The Chiefs say Randall remains a valued member of their staff.
Tele pe titi longo atu. Wa o mana vale tasi a fiafi ona o saurole fa atali sa upasi ile makiti fou. Au te alu lo matu ai. O aula. Au te alu nga ele tu isa sa o le taulanga. O mo le pasi. Ma o tu u le pasi le maketi, ma o le o pasi le office o fatu ang. Na fa forse ona taya la wa ai se te mai ta ilale le o sa voliane lu mo le office o le tupe. Le fa sa nga i mo le falo lo mo le si samo. Na o ono ito tonu le ti nga o le tuanga vale o lo ulu. Ina o tau le fa malama o le pasi. Ina o tuli mata i atu e la wa ai le alu watu le neita mai ta ilale le. Wa so mai lo wita. Wa leilo atu le mana mea wa fa na nau atu na e la wa ai. Ti ngā mga hoi mai mo autalinga lea na sasa i le wha malama lau papa o le pasi. Ona o wha pē lea, a o le ave pasi. O le ale me wha sau le pasi. Ua o tau nu i le whale. O au fo i a fiafi uma pe a o mana. Na ona mana watu lava whale volipolo lea. Volipolo lo lea. E le leisa a volipolo. Ai ona o le tu moel au fonga umi. O le nai ala no o fiafia. Ai o le fiafi lea talu nei na ua uwa ai le ata leo le tamaita ilale le. Na na o tau nu lava le whale, lunga lo le moenga, mo ingi lo mo mata. Ta ilo fo i mea pu e ata ia e, ma whale pu e ata lo ia i nil taulanga. Pe teni se si awa, o leo o umana wha waila, au wata ia na uwa ai e luma, o le office o le tupe. A uto e wha solo mai nei la i o mawhawhau. Se ta ilo fo i se nei mea pu e ata. Ai longa na whaini tautalinga o le teine, a le o solo mai nei, e whai ona tautalinga auro. Sau malesi ata, e iei le maa ila, e ilala tonu i fulawa le tu taumatau lo na isu. Ma le ata la lewa sau nei, no ata e ai, ona e sau le ata, whai mai le se papa le teine. O ai lau, ona na mewa aka whabarabale ai nganga o e kongolopoko. O i leiti na, se lo te ata o mana tua vaveale o te alwatu ana le la fale tupe a vi fole sito ina malana ato luli tatala I folana tu si tupe ato ulu mai pani ke tu tonu la le te ata ine anga ala fale kupe no wale mai sa tupe o ya sa la alfa ka mai sa pa elengi ayele le sa la le kum o auto e usu le ngalo ngala so na so ai ia ma o fa pena fo na mana wale fiafi ai ma mai fa ta si lo malteni o lisa alteni o matu ofisa o matu leo so le pasi. O le umi ona tu o le pasi e saba vali, ma le pasi se tonu. O le aluatu fo le la wha matalanga i alisa, e winga le teni lena uwa ila so anafi. Woto e tua fo le pasi le maketi fo ma wa ngai mai le tu isai.
E o mai lo fo ilu mo le fale mo le si. Lisa, lele. Le teni la lele. Ka fil pasi. Le driver, fa wa per pasi. Jo le fale, ona me la ka fil pasi. Le kenya la le ko fa kwai. Ya fa ai ale ai. Ui, olo no vinga te lo ale Lisa. Kamai kai la sama o ngai poka. Ya, ai ke ro la utala ya te oi. Amatu ne ya uli asto na fo le ma te fango tai I fe fo I mulinu. E fango se silia te mai tai la wa le vavi la ngatu se. Wa mao ona o walu le fale. Wa malama le tai au fo o le sia so ona usu le ngalu. O te usu atu le office e fa mai si fa matalanga. Fa mai si fa matalanga Lisa e tau. Good morning to Isaiah. Oh, fe ya surea. Lisa. Eti oili ngol tini la. O kalala. Ela pe atali vona telefoni le. O telefoni ai ya. Si kalia ma fix telefoni ai. Ela umina o no fo tono lo office. Ai tatangi mal telefoni. Wow. Kalala ngawal telefoni. Oh Lisa, I love you Lisa. Hello. Kalala. Oi. Oh, mai ol ni tayo. JR. So ngol la nga me. Let's just write Ta fefi. Mo ulei lo le tamo o telefoni mai atia. O toi telefoni mai fo. Masanga telefoni mai pe. Ma wa ve mai tu wa lo tu lo ulu le tangata. Wa ma pai ai ngai le o uli falo mari di vo le falo mo le si fo le tasia o uli. O tolu masina o mafewa mafai ngawo. O na mana o leo la uo e alu watu ile office e alu watu ile matu aing e fia tala no i o matu. Bo fai atu ya vaona. Ia sa unia tu la stofi o waira se pinko e fai al matu nu. Alu watu la le po la stofi po le valu. E te ala titi le valu a sulungia loro matu mua fale le ta vale. Bo o lumoro matu fale le ta vale alo ta oto lo tina to tono le fale. Ona vala aule lo tina e lo tuangani la titi o kom. Come. Ala vai pa la sam ka vale. O te o atu iluma. O to e foi mai to me to ya kom to tono le fale. Tina. Ori tamala na sa fe me sa ya kalala. E no foi fo lunga lo tina ai ma sa fa e fo o ma va na to tono le. O le matu fale. Tina. O la uole o vaona. Come. Ai sigual ko ina fesa. Kalala. Sama so ipuvai. Na tu atu lava le ipuvai lo tina ta fe na toe amo tusi o tama mai lima. Ile o omi lo tina pa kali o pa so ko inga e. Oi. O ese tato malo. Kalo fali. Talo falo sum. Ya. Ela ise me tu pufua. Ela te foi o mai tono na matu fale. La le mafua. Fafta ia tu amo le ava no ela o ke le kwa kosa ngo. O ia nga sa kongo mako fale. Le mafua anga lo ke manga oi. O au o te e fai le mafai nga wo mo lo lualo o kalala. Ia o walo fa foi la ia kalala o le o sa wai. O fia fai po ia kalala. O e ka fe. Ai o fe ai la porque que eu mai fia fai por la cama ele fia fai por la cama le kai fai por la cama ka ingo a pe a no foi tu lo te tau tala o le tama ya que ya wan sa fai mai fia fai por a kalala ia fa pene ele tu mai la no si o mata la no ai mo lo matua ma kalala tele petiti longato pakali que fenga ali o le la matina o te whainga lua ngai mulinu. I mulinu, o ia kau tanga ka whainga lua ngai mulinu, a kanga whai pai, a makanga wha kui. A pai fo le ku ai pi ke whainga lua ngai, i o kere i whalonga so ingoa whapenga i le ku ai pi, nga au, te kama o peki lale ma nga koe whai, fie ku lima senge le pong, ia masikama o i o paki langa i ma ima o, ia masiani o ai fo lang se loka i le uru papangi, ia kira ilo aso ngo kiri falonga ia maskengo kika manga kenga ngal ku epi ka kelo mal ela poka lan kiri falonga se ngo fa pengal ku epi tina o te fainga luenga le vai fetu uia a ke ki angi fo vai fe ku ngio fe ku le ko la mela vai fo fe ku wa uma le angi lo tina ona
tu muri lo leo si tama o vaona malu le tama au le liu malu tina la me wa fe yer kamol penki ngai fe mai ngai la fo wo ma kamol penki le kelan kupe el si da ko kamanga el si da ko ya venga le kelan kupe lo nga o ya va ngai po ya fe ngalo ya el fa vai fe ku tina e tele tupe avena ai tele fo ya na tene oi se o me nga o ai makani al bi le fai le melo ma fe po fai se me ina fa ngata lo si tai o fai al fina ngalo matua o mano no fone ma vena wa al tau sang ma ua fa mano ina ia o le tua wa o mo le wa fiel mai tang o lona fitu ma sina lo mai tang na fa pe mai lo ta male ta si tai o la su to na e ma to teo se ta ele ta mai ti le sam i mulino a le tai mile ele ma na ba mai le ngalo nga vena mai le valu le tai o la sforin o le o te le valu le tai o la su to na walu ma to ta vale nga i mulino o atu isongi e pi o to ma to ta vale le pi o nga isongi nga i mulino a wo fa te ia o fa pe mai ko me lo tu ngani la titi lo no foi lu ma lo tama kalala vai ya vena lele fusi mai mal kenge ile mkafanga wala iso totala wo mana tua va vela va ona lo mafofa wo te nu le ta vale molinu na ta fetuli lo ta mai ti le sami a usa vali melo ta ma o tau au kalala dan tu talo sia ya eola a ovena wa sa lo ta tu ai o sa vali atu lo tamanga ele sami ana matua fa te ia ule pai mai o limo tangata yo tau au ma fa pe mai malana upu se malo le ngalue li kalala wala po al maukeni na oli liwat ni se mama o ko wia inga vai mangi maukeni me ya sa fa ngalwen iyo ele I omi ai foi mai lo tamama tamai ia li oi talo fa li maon Galof. Ja, ato tu etala no se aso se I maku ma lil tamik. O te savalia tu lo le a o tu fai tu al ta vale. Ai u li mai e vaona ma fa pe mai ana tal. Kalala. A ma u lo ma keni longa mai. Tele pe titi longa atu. Oka Ruta Pena pelo fa Seva ai ya ke o e faku ase fulu o kausanga E ke lei kai lava ma e o na kulanga Seva ai e lei ke ale kafe o lo usupe Makua I e kaukalai kiki ke le se Ruta Sa o kua ku ngei o e ke alu lea onga O lo pa se kai au malava Male kupe ke ai pe a kale marolonga A ole ngei ua e kawi mai ai lo lofa sa fayaku ya ke oi
I lau sauma au mai le ngai ka ngaka. I kokongo le kako fale. Po o fiasa ka ai. Ruta. O ka ngaka ka ai o sisinga fua ua e sauma e lawe la bea mai ai. Oh. Maku ake lele ngai avenga ua kau ave ngai. Watolu tau sana le mama futana o tela nona e alofa monia ia ita Dari talima Talia maua Oka Ruta Afa yaku o ngaka pungi leo lo nguku Wa ei loa Ngai kei wa uku waku kongi o ifafo Wa ei loa Oile ngaka ma Sole Pupula mai o maka O fea sa ungu maso wai Seiba ai lo Oka Pese pua ai bao Lala mea ole oki ai Ka ingo ingoi Ai longa e ke mause a inga e whaise sakai ai e so ka mama so kinga Ai longa fo ia ke iloa la langa se ako Mako kongi kia pula e whaie se maka Ai longa fo ia ke whai ngā ruenga E maua mai e se O ke masalo o e kongu lava lea O loo omo ai ngere kauranga I le soli ange, soli ifo, soli aku, soli mai Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka i kauranga Oka ruta O ke masalo o so whasalanga lea O ngā lo leo sky Radio Samoa. Taslima Ivotomi. Amo. Le VS Dental. O mo mieni ni fufapia mama papa. Awa loa e tino fuai. E athe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fapitoa. Veni mai loa le VS Dental. Ire o lua lua. O no. O. O lua lua. O no.
O se tala fia mo leo sautina, e se fulu cash prices ta lima se lauta la mai le Digicel, e te anga va aipe a lafo sau se leni tolu se lauta la pe silia tu foi, mai New Zealand ma Australia nga i le My Cash a le Digicel i Samoa, e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafo sau tapa lusu ta la pe silia tu, mai fale o loa supermarket ma pamu penisini, o le a fai se i le asfroi le aso valu me, e ya inga o le reifa abitoa, maru e tele leo sautina, mai le Digicel. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le ovalu se lau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. Whāsiri silanga o le maliu. O le aka o ko ia i panga ki o le kaukianga. Kau ko fo i lau fiso mo ngā lau. I pa ia masa o Samoa. Mai saua se ia pa ia le luoloko o li. O wao Samoa o le maoka wa kulu i kao. Ua soo ngā kai au. Ai au le ase e ia i whalaka keke. A wā paolo mangafa ngā sau sema i maru wailing e aina. Ma tau te whāsira atuai. Ma le whalo alo tele. Le maliu fide mu wai si o mātou ta mā. I au ngia fonga lihi vai se mafua sive lio. Ulu ngia sangako malio tapsa tele. Wala ngia i le pea ma vai kanguku. O vai ala ma fonga vai usu. A wale fio kamari fale. Le alo le male koa ma kapau. Ma malu ilo lako ko fa. Pule lua fa ngā ma ngā fua pule. Fa pe fo le sao fo inga ma upu ya ke oe faleaka. Ma ko ke fa sila kwai le ava ma le fa alo. Le au mai o ia ma le fale maliu le aso lufu iva o aperia. Ma mole atuai lo na maota. 30121 Wrensville Road, Mount Albert. Malona Family Service i le aso mua me. I le itu lai ono tolu sifuru i le afiafi. O le afa i lava i le malu. I le Good Shepherd Parish. Malona toi sauninga i le aso na i le aso lua o me. Sultasi i le tai au. O le afa i le i le malu o le Good Shepherd Parish. Ma matpo atuai o ia lona ori sanga tu mau. I Manukau Memorial Cemetery. Sainia le nei whalinga. Sua toma. Tanga loa rosita. Whai e te vise. Urungia whare toi. Le tina whanoa noa i a manutangi. Ma le whanau. Moi tu amo. Allo, my love. Allo, my love. Ole a pa ole fanga, ole a alole tu unga, saungi, ungi, alo, my love. Se usa fa malosi, ole a pa ole fanga, ole a alole tu unga, saungi, ungi,
Te pala wate leo tau luas fulmar fitu belita talo le tula lua ile tau chuma ranga se fonga rid Samoa. Ta sini ba tolo amo tatu wanta po tatu tala po panu film boy fo leo uli. Elenga te foi leo tatu musika si fifiloi. Abalo atu inicio la tole na wa ilunga la tele mana wanga luenga lo te tali wati mota malawa. Abalo atu foi ne yo uli inicio solo mafutu ba indal malai ba lelo lo fenga ila tu manga luenga. Tatu farmai to telefon la tolo ngalu ai farmai SS. Pa malo atu po kalami atu to. Disi po lo fa to lio no ngas le chino. Ya boleh tolo fa malo po kalami atu to. Pa taileli. Leo tatu wo mai le nei fo ya oli o le ya so moa. Ya lo manu me o le lo fo le ngale le tatu tua. Mole atu fa moni anga le to fine a Paula Paila Tito. Ya ua fa wina fo ile sol na tau fai malo ya to fine malo final. Malo fa malos. Le ya se me fa ngata ya tatu taula me o mai le. Malo fo ya oele on sai. Ya na ua fai uina manuia tau mawhainga alo la ia yo fai pa YouTube te mga ruenga ya pe ona e finau ai ile ne fo ya tino pa bala fo so se ya baila ilia ale fa kamala la ka mo baila e dia ka mingi yo la fa pengi yo le fer wa mal piango o fa kamala ke le ka mai ya fa aftai fo le sunga fa fenga sunga ya ma sanga fa pe fo le fa tu ya pro le kalesi o le harbor race no fa to fi fo le kalisia le tapo inga ya o fianga fo to fine ya ma onga pe ona yai maluia tau fainga mai se la to malava so se samo bo i maluia tau fainga pe ona yai malo o fa malo ya to malo fi nau yoi le olanga le nei ali fi nau mata to to ume umaileli ele i fo i maluia tau le namo to ya tatu fi nau mo se melelei wale lumana imanuia o tatu ainga ben tatu anga imanuia tunu tatu te sa ili manuia ai o wani tatu aunga tatu lon fa fonga le tunu au wani tatu aunga tata ya matu ai tatu fi na ule atunu uniro tatu yai ya po Australia foi po Amerika fia lava le tunu te la tu mo mo va ai ma sa ili po la tu langolo yai na tunu ya mo le pono ya onga te bale wati lo tau su family te talo le tula lua Pese le wolo fatu ai mo ilato uma lava le wa fa wina mole maluia la tu tomo fainga le fo yaso ya ai mo se ia nisi fo tatu wa tu o le na wa o lo fa wa pe la tu onga ya won i pole pe ana vatu tatu po kala mo tatu a wa te ngata a fo ini e fa tamala ma wa le bano fai lo vai al fe fianga le mo tatu se mo le po kala mo tatu la retole la
down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatou tinuu ia i le whaopoponga foi o le tatou pulkalame o le areto le ola i le nei aso malo le soifua mnuia ia o le lua nufo i ngā tupu tolu sifulu tolu a le whai upe sifulu tolu e whapea na tatalo foi o manase i le tua o na whaafafonga mai ai lea o ia ia te ia ma na talia lana ai oi ma ua whaafoi mai ia te ia i Jerusalema a le upu mo oi le aso le nei o le tua whamangalo. Tasi le nei o winga o le tua soifua e ke makua maofa lava iai pe a whape te sa ili ia ili tuspaia. Le melea o lona loto whamangalo. Po le ale matautia o se angasala e ke whaia. O le taimi e te whamawalalo ai. Ma e iloa lau se na whai e whamaoni le tua ma whamangalo i te oe. Le fwoi sa whai ai, le tatu mta upu, i le vai aso lea na te nei. Asa o whai tau le tala lea le tangata le ingo i a manase o le tupu siri lea o nā mio leanga o saiuta. O se tasi o tupu sa ia toe au maia meo tapua inga whapau pau. Ina ua mavailo ne ta mafo i leo Esekia sa mana ia le nu. Ai ina ua oti Esekia o le mea kupu ngenga whaia. Ua ia toe whaamalosia meo tapua inga whapau pau to tonu o Jerusalema, Israelu. Ma ua ia whasiotia le te leo tangata mi o tonu na matau i le tua. Whai mai le tala fo i le masani ma o onga sai ai. O le tupule nei manatu o ia lea na whasiotia le au nai longa le tua o Isaia. Le te lela na tuistusinga o le taimi o le kupule ngei. Nga whaatonu e whasiokia i Isaia. But whai mai kala kuspa ia o le aso na salamo ai kangaka ngei. O aso ai o talavo o reikiki. O kele iloa. Nga koe salamo ia mangasi. Whapea ka ika. Amakua whaasala ele tua o ngā ewa ai leo lango manase o se kupua mio leanga. O kere iloa mua langa koe whaamangalo le. Ai kia uwhai kau masu e su e kuspa ia. Ai koe maua e sinka mai parka lafa lau. Le menga kupu ia manase. Whai mai. Na whaatanga ele tua le nuu leo Asuria. Ua mai pingi Jerusalema. Ave whaatanga tau ai ma manase. Ua loka o ngari mai apa me mea. Ave loi oi i Asuria whaasalai. Ai ai kama taimi ang kau kala kuspa i mai o ngā salamo leo manase la nā mio leanga ua tangi le tua e whaamangalo la nā mio leanga o le mea leanga ua fuai ngā o ngā kangi e whaamangalo whai mai o na whaamangalo leo o ia e le tua ma ua koe whaafoi o ia e le tua i Jerusalema koe whaafua loa ai la nā taita inga ia ma avea matupu ai singa mai kaimi anga koe kupu ai ai nga kalia le tua lona o langa e oki la manase singa mai kaimi anen koe restore le tua ua ia ao o le tua lona o langa sa au ia ile i vai ata le falpui pui fai le vai ata tau sanga le o te sa au la unga ile matupur kalamena fai sa fai ele tala le ia manase ma au tu o la unga sa fai o se tupu sili ngā mio leanga sa o fai atu ia inai uso matama o lo tonu ale to ese ta fai ngata a fai na fa mangalo ele tua mangase o mangase e fai kau ila ngā mio leanga nga fai ele au fa ko ngai pongkai la sole ai longa isi si o ko le ngofo mai i e kukusa la nga mea leanga na fai male mea leanga mangase nga fai tu sa a fa tu langa mangase e solo a ko mangase le olanga ele ka kaun ko kala inga mal fai pui a foi aku ai ai na fa mangalo ele tua mangase ma koe fa foi o ia e oki mangase o mkua manga yelo na olanga i lumo le tua so o lona wingala a fainga ma faia le tua o nga faia ia manase mo oe foi e ma faia le tua o nga faia foi ia te oe pe a fai o le ki pe a fai e te iloa o nga fa mawalalo masala mo i la wanga sala sa fai le tua
e moni fa maoni e wo fionga po le alo matu mamau e se maoe ma matu feia me leanga matu te loto iai a o le teimi ma ku ki sala mo ai ma fa ma walalo ya matu wanga sala e fa maoni oe ma fa ma ngalo ya te matu fa fitai la upu Yesu amen. Special Peace Chapel mal pese fa fitai le tua i luanga le lei fa fitai le tua i lau upu fola wa malie loto wa malie le nganga i lau puli fa soa mai se fo i lau mafionga pa i o fai le masuli o matu vai ma le marmalamba i o matu wanga lui tawina le matu fo launga fa mal au fo di savalinga la masina o te atu o matu savalinga nei masina lona lima au lo fangu pela wa fionga pa i o matu tangata ya fa malo fa te sa mo le tunu pele te walungal na ta pokala la reto le ola mo ta tu le nei ya so pena fa fonga ya ile sungal fa fenga ya la fa le kopa pe ona yele tu tua mo ta to ile ta tu to maftanga fa le nganga ya le upo le lu le li ya fa te fo ya oe fa te tali ai no nei pokala me tono lo mo to mo lo tono fa fenga wenga tono lo ta bali so se baenga la vo e mavuto mai ai. Winga ya so san pele ngang ole tu i lo mo lo finanga lo.
palau tele lana u fola pe ona e whaafonga iai. Ia e me se fore malo le tātu wātu. Wai fo ilan tō wa mau e whaanoa noanga le nei aso ona le wala upa ia le tua. Mo tisi ale maafutanga. Ia tātu whaaftai le tua. Wai ia e whaanoa noa e whaamawhanawhanaina ilan tō. Whaamawhanawhana tātou e le tua iso se taimi pia o maiti ngā mawhainga tāna. Taimo le watilo tos 10 minuta na tā leo le tūla e lua. Tā fo le tūla e lua. Ona fatasi mai fo leo le tō whai a whonga mua se o manu Francis one. A wale fo o wino le tātou pakala me le so. Ya, malato tolonga tu ai foi mas tau tu mas au nanga te tia le vai ngoleu, le baftu bale tatu tino, baftu tele sambole atinu pele bal tatu maftanga le vai yaso atoa. Mona tu sa fa fifina o ni so tatu fa fifianga musika so fifiloi, tatu tala malia mal pokala mal fifia mai, sa mo se fasilinga malosi mo o ile nei foi vai yaso. Tatu te bafuta le vaso fo le lofo mo le ngaleo tatu tua. Ta pena le to fai fonga mo e fa wau di tatu pokala me le so. Ya, to bolongo fo ilo tautua mo tātou le neiva yaso. Ala se tautua te tia masa unanga o le tauta mali i lau whaafonga mai lava i le aso. Lulu se pa ia mai le nei wauli. Ya, te whaamaru watu. Ngalo se lo vai vai o le tau auna. Talo se upo le tauta mali i lau whaafonga. Te whaafo i mai se tala te tia ma le nganga whaalalo. Ai ale manatu wa e whaamangalo i so leo vai vai. Ya, o ngā fo i e tāua lea. Toi whaangwai le tautua. Manatu pea, so sani, ma waisi manatu de lei, a wale tau tua ino le tātou a tano o. E oro milito le tālo le tūrai lua, maria li asa Samoa. Tua ia tupu.
Oso. Son, fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fo. Na boy amu show so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yait kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia fi o show lau ka mai lunga lau wala. Pa o umma koe ngā kawe.